nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagira uruzinduko mu gihugu cya Tanzania aho yakiriwe na mugenzi wa Samia Hassan Suluhu. Ese baganiriye kuki? Ese uruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe perezida yakorewe mu gihugu cya Tanzania bavuze kuki? Ndaje mbagezeho gatanu kuri gatanu. Turavuga ngo twekize mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko ubwo perezida nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda yarimo aragira uruzinduko mu gihugu cya Tanzania, abangaba baje kuba bikora bohereza intasi, bivuga yuko zari zagiye kumviriza icyo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame aganira na mugenzi we Samia Suluhu, aho u Burundi bufite ubwoba nyuma yuko runo ruzinduko rugaragara cyangwa se rujya hagaragara bikemezwa n'ibihugu byombi. Ndaje mbagezeho gatanu kuri gatanu. Turavuga twekeze i Masisi ndetse na Karehe. M23 yacanye umuriro. Bigenze bite kugira ngo M23 hano ije cyangwa se ikore agatendo gakomeye cyane muri iki tariki ya gatatu zo ku cyumweru mu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023? Ndaje mbagezeho gatanu kuri gatatu. Turavuga ngo twekeze ku mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi. Noneho kera kabaye igihugu arakigurishije. Bigenze bite? Amakuru amaze gusohoka muri iki gitondo cy'icyumweru bivuga yuko uyu mugabo kugira ngo uwo bita Joseph Kabila abe yacibwa ibihano bingana kuriye yabigizemo uruhare. Bigenze bite kugira ngo aya makuru ajye hanze? Nabyo ndaje bagezeho gatanu kuri gatanu. Turongo twekeze ku mugabo bita Pacifique Masunzu. Uyu mugabo aca umugani ngo akabi ntaho kajya. Ese bigenze bite? Uyu mugabo nyuma yuko akoze impanuka ikomeye hara mu mujyi wa Kisangani, bivuga yuko aravuye mu kazi akaza ko yajyanwa kwa muganga akitabwaho. Amakuru ejo nibwo yaje gusohoka avuga yuko bita Pacifique Masunzu yaje kubatabwa muri yombi, akaza kubafungwa, aza gutoroka. Amakuru azindutse avuga muri iki gitondo cy'itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2023 nuko uyu mugabo yaje kuba yongera yafatwa akaza kwajyanwa muri kasho. Nayo ndaje nyabagezeho gatanu kuri gatanu. Reka mbanze nsuhuza abantu babagiye bankurikirana mbabwira ngo igicamunsi cyiza ndetse n'icyumweru cyiza, mwe mwayivuye gusenga ndetse namwe muri mu mirimo yanyu mbabwanga nkore ibana bane namwana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tujye muri Afrika mu bice bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, aho simbabwanga amahoro y'Imana bane namwe. Nje muri Aziya mu bihugu bigiye bitandukanye, aho za Russia, za China, za Qatar, za Saudi Arabia, mbabwanga nkore Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke. Tujye muri Amerika muri states zigiye zitandukanye, za Michigan, za Illinois, za Texas, za Southern California, hano za New York, hano za Boston, hanga za Washington DC, naha za Philadelphia, hose mbabwanga muri Imana bane namwe kandi namwe muhaye muronke. Muri Canada muri states zigiye zitandukanye twavuga nka za Vancouver, za Montreal, ahanga za Quebec ndetse na za Alberta, hose mbabwanga muri Imana bane namwe. Ndetse tujye i Burayi mu bihugu bigiye bitandukanye, ahanga za Sweden, za Germany, za Belgium, za France, za Pologne, aho hose za Czech Republic, za Swiss, za Denmark, za Britain, za Italy, hano hose mbabwanga muri Imana bane namwe. Nyaboneka nibugeze hano ari ubwa mbere kura subscribe, share ndetse na comment. Like yo ni ingenzi rero ukanda gutya je wategurana amakuru je no kubagezaho. Ni Chris, ahanga ni Chris Empire. Mbahaye ikaze rero mu makuru arambuye yacu. Kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 perezida nibwo yagira uruzinduko mu gihugu cya Tanzania. Yarateganyijwe cyane, nabonye yakirwe nk'umwami cyane rwose. Perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda arakunzwe pe, arakunzwe. Ibi ngibi byaje kuba binyereka kuba mu bihugu bigiye bitandukanye tureka n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda twebwe tumukunda by'umwihariko byihariye nk'umuperezida wacu, nk'umubyeyi wacu, nka papa wacu. Ariko naje kuba mbona ku mihanda hariya Dodoma, za Dar es Salaam, hose abagore, abagabo, abana bose muri rusange bazindukiye ku mihanda bategereje nyakubahwa perezida wa repubulika yuko agera muri iki gihugu cya Tanzania. Ubwo yuko aho yaje kuba yakirwa na mugenzi we bita Samia Suluhu Hassan, aho baje kuba baganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda yaje kuba agera mu gihugu cya Tanzania, aho yaje kuba yakirwa nk'umwami nk'uko narimaze kubivuga. Ahubwo ntabwo nshaka kujya ngo ngaruke uburyo cyakunzwe, ibyo birazwi muri Afrika yose. Ni umuperezida ukunzwe cyane yuko yita ku baturage be, buriya nta muntu utamukunda. Ndetse n'ibihugu n'abaturage bo mu bihugu bindi babifuza kuba yabayobora cyangwa se Imana yabaha umuyobozi umeze nka perezida wacu w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ntabwo ibyo nshaka kugira ngo tugarukeho. Uyu mugabo yaje kuba agera mu gihugu cya Tanzania, yakirwa na mugenzi we Samia Suluhu Hassan, aho baje kuba baganira ku ngingo zitandukanye. Ariko ingingo nyamukuru zatumye cyangwa se zatumye perezida wa repubulika agira uruzinduko mu gihugu cya Tanzania byari kuba bareba hagati y'imikoranire, hagati y'ubukungu cyangwa se hagati y'ubucuruzi bw'ibihugu byombi. Tubutse yuko buriya ibicuruzwa 75% by'ibicuruzwa u Rwanda rukoresha icyambu cya Dodoma. Urumva yuko u Rwanda rufitiye akamaro kanini igihugu cya Tanzania, ndetse na Tanzania ikaba ifitiye akamaro kanini igihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko bagomba kuba bashaka uburyo kibanoza imikoranire hagati yabo kugira ngo ubucuruzi bwabo bujye imbere cyangwa se ubukungu bw'ibihugu byombi butere imbere. Ikindi cya gatatu bagarutse uburyo kimwe ikorana hagati y'umutekano
ibihugu byombi yaba guhugurana hagati y'ibisirikare byombi yaba RDF ndetse n'igisirikare cya Tanzania, aho bagomba kuba bagenda bakorana imikoranire igiye itandukanye. Tuzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika yari amaze imyaka 3 atagera mu gihugu cya Tanzania, cyane yuko yaherukaga umwaka wa 2023, urumva yuko hayashize imyaka 3. Uruzinduko niyo mpamvu rwaje gutituza bamwe mu baperezida batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, aho twavuga nka Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Kandaje mbigaruko uburyo ki ubita Evariste Ndayishimiye yaje kuba yafata inasize zijya gutata mu gihugu cya Tanzania kugira ngo zumve neza ibiganiro uwo bita ibiganiro nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame yaje kuba ajyana mugenzi we Samia Suluhu, ariko byaje kuba bifata ubusa, cyane yuko ubutasi bw'igihugu cya Tanzania bwari budadiye babuze aho baca. Ndaje mbigaruko 5 kuri 5. Ikindi yaje kuba nyakubahwa perezida wa repubulika yaje kuba ikindi cyakimujyanye cyawe kuba yiza kumekinga sure neza niba Tanzania nayo iri mu mugambi wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda. Ari nabyo byaje kuba bigarukwa n'abanyamakuru, byaje kuba bibazwa perezida w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu, aho bivuga yuko rwose buriya tubutse yuko Tanzania iri mu miryango igiye itandukanye. Twavuga ko iri muri SADC, ikaba iri muri COMESA ndetse ikaba iri no muri EAC. Urumva ni imiryango ikomeye ndetse ifitiye Afrika runini cyane. Tubutse yuko buriya mu ngabo za ziri muri Goma cyangwa se mu ngabo zarwanaga Goma muri SADC, aya ingabo za Tanzania bivuga yuko nazo zari mu mugambi wo kuba zafasha bamwe bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda, ari naho agatotsi cyangwa se ibijyanye n'imibanire y'ibihugu byombi yaje kuba ijyamo agatotsi, cyane yuko buriya yamaze gutangaza amakuru yuko igihugu cya Tanzania kiri mu bashaka kuba mu kimo cyatera inkunga abashaka gutera igihugu cy'u, twavuga nk'umutwe wa FDL, twavuga nka Wazalendo, FARDC ndetse n'Abarundi bafatanyije n'igihugu cy'Ububiligi. Muribuka yuko buriya ibitwaro byinshi byari byagiye byisukara mu mujyi wa Goma, ibindi byisuka ku mujyi wa Bukavu. Twavuga yuko nk'agace kamwe kagacumbikiye intwaro zigiye zikomeye, buriya nka cya kibuga cy'indege cya Goma cyagiye gicumbikiye ibiti imodoka by'intambara. Bivuga ko byagomba kwifashishwa bambuka umupaka baza gutera igihugu cy'u Rwanda, aho bashaka kuba bavugaga yuko bashaka gukuraho ubutegetsi bwa nyakubahwa perezida wa repubulika, bivuga yuko abutegetsi bw'igitugu, ariko mu by'ukuri nta proof bari bafite. Yes, umunyamakuru umwe yaje kuba baza Samia Suluhu ahanga ati se ni ukuri koko nawe uri mu mugambi cyangwa se uri mu barimo baratera inkunga kuba bazatera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugore yaje kwatangaza amagambo akomeye avuga yuko ibyo ngibyo by'ibinyamakuru bye bitangaza, ariko mu by'ukuri wajya kure ugasanga ingabo za Tanzania n'ubundi ziri mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho zifatanya n'Abarundi, zifatanya n'Abanyangora ndetse n'Abanya-South Africa bamaze kuba bituramo. Abangaba ingingo nyamukuru cyangwa se intego nyamukuru akaba ari ukwikusanya, bakaba bashaka uburyo ki binjira mu gihugu cy'u Rwanda bagahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi yaje abazwa niba igihugu cy'u Rwanda yaje kubabaza niba igihugu cy'u Rwanda babanye neza. Ubita Samia Suluhu aza gutangaza amagambo akomeye avuga yuko igihugu cy'u Rwanda nta kibazo bafitanye. Ahanga niho byaje kuba bitera ikibazo gikomeye cyane ku banyamakuru, baje kuba bavuga ati se noneho niba urimo afatanya n'igihugu cy'u Burundi, ukafatanya n'igihugu cya Kongo, n'igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya South Africa, igihugu cy'Ububiligi, hakabamo n'Abafaransa bose na za Wazalendo na za P5 na FDLR, mukarwa murwanya M23, kandi mu by'ukuri intego nyamukuru ari uko mwatera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bimeze bite? Ubita Samia Suluhu yavuze yuko ibyo ngibyo nta bimenyetso bihari, cyane yuko ibinyamakuru byandikira ibyabyo nabo bagakora inshingano bakwiye nk'abakuru b'ibihugu. Ikindi baganiriye uburyo kihagarurwa amahoro muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ubwo twavuga hano iyo tuvuze akarere k'ibiyaga bigari twavuga Burundi, u Rwanda, Tanzania, RDC ndetse n'igihugu cya Kenya, aho hose babigiye bikubiye, ndetse n'igihugu cya Uganda. Bagarutse ku mutekano w'igihugu w'akarere k'ibiyaga bigari, aho bivuga yuko igihugu cy'u Burundi gishaka kuba cyateza intambara y'akarere k'ibiyaga bigari, aho bivuga yuko umugabo bita Evariste Ndayishimiye arimo aragenda asuka ingabo hano ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda, ahanga bita mu Kirundo. Katuvuga ngo twerekeze kuri Neva. Nyuma yuko perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame agira uruzinduko mu gihugu cya Tanzania, uwo bita Neva we yarimo atunganya abagabo be abayitegeka avuga yuko bagomba kujya mu gihugu cya Tanzania, noneho bakumviriza ibirimo birabera muri kiriya cyumba cy'inama, aho perezida Paul Kagame ndetse na Samia Suluhu barimo baraganira bagenda basinya amasezerano agiye atandukanye y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Uyu mugabo bivuga yuko yaje kuba yahagurutsa bamwe mu basirikare bakomeye cyane, aho bari bahawe misiyo yo kuba bagenda bakumviriza
ibirimo birajya imbere cyangwa se ibirimo biravugwa hano mu gihugu cya Tanzania. Uyu mugabo reka agira ubwoba cyane yuko buriya Tanzania Tanzania twahita kuko ari umubyeyi w'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bivuga yuko cyagiye baca umugani unsamye nagwa cyangwa se unsamye nasandara, bivuga yuko igihugu cya Tanzania gishobora kuba kigiye kuva mu byo gufasha igihugu cy'u Burundi mu kuba cyagenda gikora ibikorwa byayo bigenda bigiye bitandukanye. Twavuga nko kujya bagenda babafasha kuba bagenda babahugura mu gukoresha amadrone, kuba babafasha kuba bagenda bakoresha intwaro Ububiligi bwabahaye, cyane yuko buriya abasirikare b'u Burundi ntabyo baba bazi. Ahangaha amakuru yaje kuba ajya hanze hano ku isaha y'isa 5:30 ubwo hamaze kwamenyekana yuko bamwe mu basirikare b'Abarundi bamaze kwinjira mu gihugu cya Tanzania, aho bari bafite misiyo ko bagenda bagakura amakuru y'uruzinduko cyangwa se y'uruzinduko rwa nyakubahwa Paul Kagame, ikirugamije cyangwa se ingingo nyamukuru agomba kubaganiraho. None bakaza kuba bagenda bakayashyira Evariste Ndayishimiye, noneho ubita Evariste Ndayishimiye akaza kuhahindukira akahamagara mugenzi we Samia Suluhu Hassan, bari mu mugambi wo kuvuga yuko bazatera igihugu cy'u Rwanda, noneho akaza kwamuha ibisobanuro. Ariko bano bagabo byaje kuba bigaragara yuko nta kintu bafashe, cyane yuko ubutasi bw'igihugu cya Tanzania bwari budadiye, aho bwaje kuba bubakumira ndetse ntibanagira n'agakuru na gato bafata. Ibi bibaye nyuma yuko uyu mugabo yumvishije yuko nyakubahwa Perezida Paul Kagame azagira uruzinduko hano mu gihugu cya Tanzania, aho yaje kuba agenda atangaza amagambo akomeye, aho yaje kuba agenda adagadwa cyangwa se agira ubwo avuga yuko bimurangiriyeho niba Tanzania bagiye kuyomora ku gihugu cy'u Burundi, ko bari bari mu mugambi umwe ko batera igihugu cy'u Rwanda, bivuga yuko bazamufasha bikaza kuba bimuzambana. Aba bagabo cyangwa se uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye nibwo ejo yaje kuba afata umwanzuro wo kuba yakura amakamyo cyangwa se yakura ingabo yahungishe mu gihugu cya Tanzania. Bivuga yuko iyo baza kwa cyangwa se biza kwa bigize bagasinya amasezerano, izi ntwaro zagomba kuba zafatirwa hari mu gihugu cya Tanzania, cyane yuko yamaze gushyira umukono ku masezerano hagati y'ibihugu byombi cyangwa se hagati yiwe na Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero amakuru aturuka hariya mu Gitega hariya muri presidente, bivuga yuko uyu mugabo yaje kuba rwose yikora, aravuga ati nanjye kagende nohereze bano bagabo banje bagende banekere bamenye ibimo birajya imbere. Ariko cyane yuko abagabo be baje kuba bahusha cyangwa se baje kuba batura ubusa. Reka tubango twerekeze muri Masisi ndetse na Karehe. Imirwano ikomeye M23 yazindutse igaba ibitero. Bivuga yuko hangaha zari za Wazalendo, FDL, Abarundi ndetse Abarundi Batanzania ndetse n'Abanyangora bari bazindukiye umugambi ko batera M23, bivuga yuko bashaka ko basanya ibirindiro bikomeye cyane bya M23 cyangwa se by'Intare za Sarambwe biri hariya muri Masisi ndetse na Karehe. Ibi ngibi byaje kuba bigaragara, bano baje kuba bazinduka bitwikira ijoro, aho baje kuba bagerageza ubwo kibayaguka bibitero kuri M23, none M23 ahubwo baza guhinduka umuhigo wabo. Ibi ngibi byaje kuba bigaragara ku itegeko ritutse kwa Sultan Makenga, aho yaje kwa commanding urugamba, none afata abana b'abasirikare ba special force ba M23 baza kuba birara mu Barundi, baza kuba birara muri FARDC, baza kuba birara muri Wazalendo. Bivuga yuko zagiye nabi, bivuga yuko zashywe, aho FARDC yaje kuba ifata za Wazalendo zishyira imbere, none barangije baragenda bigehura mu mutego wa M23 yateze hariya muri teritwari ya Masisi. Bivuga yuko abangaba nta mwe bafite nyuma yuko bagiye bica abaturage mu bice bigiye bitandukanye byara muri teritwari ya Masisi. Ibi ngibi byaje kuba bishimangirwa byemezwa n'umugabo bita Colonel uwo bita Lawrence Kanyuka, aho yaje kuba atangaza amagambo akomeye avuga yuko bagiye bagaba ibitero bigiye bitandukanye muri teritwari zirimo FDLR, Wazalendo, Abarundi ndetse na FARDC, aho bagenda bahungabanya umutekano mu bice bya Karehe ndetse na Masisi. Itubitse yuko iyi Masisi irimo iragenda iba mu bwicanyi ndengakamere nyuma yuko za Wazalendo zitwikira ijoro zikagenda zikica abaturage, zigasahura, zigafata ku ngufu ndetse n'ibikorwa bya kinyamaswa. M23 rero umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yaje kuba atangaza amagambo akomeye avuga yuko bafite umugambi wo kuba bakuramo Wazalendo, Wazalendo, FARDC, Abarundi ndetse na Tanzania bari muri no quartier bayigabye cyangwa se bayikabye. Bivuga yuko bitwikira ijoro bakagenda bagahungabanya umutekano w'abaturage. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko mu Minembwe naho hari hakozwe operation idasanzwe iyobowe na Sultan General Makenga, aho yaje kuba atanga itegeko rikomeye hano kuri M23 cyangwa se kuri special force ya M23 ndetse bafatanyije na Twirwaneho. None baza kuba bakora gatendo, baza kuba bica za Wazalendo nyinshi bafatanyije n'Abarundi, aho Abarundi baje gutangaza amagambo akomeye avuga yuko hano hari abasirikare bakomeye b'Abarundi baje kuba banahaburira ubuzima. Ahangaha hasaga ku isaha y'isa 4 n'igice nibwo
haje gusohoka amakuru avuga yuko ahangaha abarwanyi ba Wazalendo baje kuba bapfa ku bwinshi bafatanyije n'abarundi ndetse na FARDC nyuma yuko za Wazalendo zoherejwe imbere noneho zikaza kuba zikoreshwa nk'umutego, noneho FARDC yabona batinze abangaba ikaza kubibasangayo bikaza kuba bihumira ku murari bagasanga M23 yabateza agaco cyangwa se yabateza mbushi bakaza kuba bayigwamo iza kuba ibarareka. Ariko ibi ngibi byabaye nyuma yuko abangaba bari bazindutse ahubwo aribo bari mu mugambi wo kuba batega M23 kugira ngo bayiture muri ambushi babashe kuba babica abasirikare ba M23. Muri urwo rwego rero baje kuba bahinduka umuhigo ahubwo baza kwisanga mu mutego wa M23 igenda itega mbushi zigiye zitandukanye, cyane yuko ari imwe muri tekinike M23 ikoresha bitewe n'ubuhanga bw'uburyo ki Sultani Makenga apanga mu rugamba ndetse afatanyije n'abasore ba Special Force bataryama umunsi ku munsi, aho barahiye kuba babuhura ino masisi ndetse na Karehe yuzuyemo za FDLR, Wazalendo, abarundi ndetse na FARDC. Reka tubango tujye ku mugabo bita Pacifique Masunzu. Pacifique Masunzu bigenze biti? Uyu mugabo twabagejeje amakuru mu kwezi kwa gatatu ubwo yakoraga impanuka ikomeye cyane hara mu mujyi wa Kisangani avuga ko yari yerekeje mu kazi. Uyu mugabo yaje kubafatwa aragenda aravurwa arakira aza kuba yasubira mu kandi kazi nyuma yuko aketswe yuko ari mu bugambanyi bukomeye cyane n'intare zasarangwe cyangwa se na M23. Leta Kinshasa yaje kubisohora amagambo akomeye cyangwa se yaje kubisohora itangazo rivuga yuko umugabo bita cyangwa se Colonel Pacifique Masunzu ari mu mugambi wo kuba yagenda akajoyininga twirwaneho. Bivuga yuko uyu mugabo ari n'umunyamurenge cyangwa se abarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi byaje kuba bikekwa na Leta Kinshasa iza kuba yagenda imuta muri yombi, ariko igenda imurekura avuga yuko uyu mugabo azi kwiga urugamba ndetse yanazengereje M23 mu rugamba igenda irwanamo. Uyu mugabo amakuru asohotse ejo bundi yaje kuba atangaza yuko uyu mugabo yaje kuba yatabwa muri yombi aza kuba yafungwa akekwaho yuko ari mu bugambanyi bukomeye cyane. Bivuga yuko yaje kuba atanga inzira y'uburyo ki M23 yakwinjira mu mujyi wa Kisangani noneho ikabasha kuba yakwataka cya kibuga cya Bangkok cyangwa se kiriya kigo cya Bangkok ndetse n'ikibuga cya Kisangani. Avuga yuko intare Wazalendo, FARDC, abarundi ndetse n'abanyatanzania aho twavuga ababiligi n'abafaransa babarizwa. Avuga yuko bacumbikiye ibitwaro bikomeye cyane, bivuga yuko bizifashishwa kuba batera umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ibibaye nyuma yuko uyu mugabo agiye akekwaho na Leta Kinshasa noneho ikagenda imukatira bimwe mu bihano bigiye bikomeye. Twavuga nko mu mwaka ushize yaje kuba imukatira amezi 6, ariko aza kuba atayamaramo aza kuba bamufata baragenda bamushyira ku rugamba aho yaje kuba agenda azengereza abagabo cyangwa se aho yaje kuba agenda azengeza. Uyu mugabo ntabwo mwamwibagirwa mu bitendo yakoze hariya mu mujyi wa Bukavu, ahubwo yuko yaje kugenda yica abantu benshi bagiye batandukanye, cyane yuko buriya FARDC ariho yaje kubona ko ashoboye noneho iza kugenda imuzamura mu ntera inamuha inshingano zikomeye cyane. Uyu mugabo amakuru atsotse kakaya tuvugana nuko amakuru atuka Kisangani nuko yamaze kuba ashaka gutoroka noneho arongera arafatwa arafungwa. Uyu mugabo biteganyijwe yuko noneho aza kuba yakatirwa urumukwiye cyangwa se yakatirwa urumukwiye nyuma yuko agerageje gutoroka. Bivuga yuko afunga umunsi ku munsi akagerageza gutoroka, ariko ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabi naho kajya. Uyu mugabo yagiye asimbuka impfu zigiye zitandukanye nyuma yuko M23 yagiye umuhigisha uruhindu ndetse ikagerageza kuba yamuhitana, ariko uyu mugabo akaza kuba agenda rusimbuka. N'ejo bundi twavuga yuko urupfu yasimbutse nta wundi ujya urusimbuka. Imodoka yari yirenze umukingo iva ku musozi hejuru iramanuka igera mu kabande, aho bari kumwe bose barapfa. Uyu mugabo asigara ari wenyine ajyanwa kwa muganga aravurwa arakira. Urumva rero yuko umugabo bita Pacifique Masunzu nawe ari mu byago bikomeye nyuma yuko Leta Kinshasa imaze kwicara ikareba neza yuko uyu mugabo ashobora kuzabazonga. Uyu mugabo ese amakuru dukura mu mujyi wa Kisangani bivuga yuko nawe yamaze kurambirwa ibikorwa bya Leta Kinshasa aho igenda yica abaturage bagiye batandukanye. Tubitse yuko uyu mugabo nawe ari mu bantu bamwe hano mu gihugu cya Kongo bafite amaraso ku mutwe wabo menshi cyane. Uyu mugabo bivuga yuko yica abaturage benshi cyane, abaturage b'abanyamurenge yarabamaze pe, kandi mu by'ukuri amakuru aturuka aravuga yuko nawe ari mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se abarizwa hariya ku ndondo ya Bijumba hariya mu Minembwe. Uyu mugabo biteganyijwe yuko rero araza kugezwa imbere y'urukiko akaza kuba yabazwa ikimutera kuba yahora ashaka kuyitoroka, ashaka kugenda atoroka cyangwa se ashaka kuba yakigendera. Ibi ngibi bivuga yuko uyu mugabo yaje kuba abona yuko nta keza kuko na Antoine Felix Tshisekedi uramukorera, ariko icyo aguhemba nuko yagushyira muri kasho ndetse no kuba yagenda gufunga bikomeye cyane. Twavuga nk'abajenerali yagiye afunga, abakoloneli bivuga yuko bayoboye ku ngoma yo bita Joseph Kabila Kabange. Uyu mugabo rwose nta muhagera iyo akubonye yuko uzatangiye kuzamura umutwe cyangwa se utangiye kubyimbya umutwe aho kugushyira arahafite, cyane yuko buriya waba utari uwa mbere. Reka tubango dusoreze amakuru yacu kuri iyi nkuru yasohotse muri iki gitondo
ivuga yuko umugabo Antoine Felix Tshisekedi arimo aragurisha igihugu cye. Bigenze bite? Nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano Joseph Kabila Kabange, bivuga yuko imitungo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'uyu mugabo igomba gufatirwa, ndetse n'imitungo iri mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi bifite imikoranire myiza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye isohora amatangazo akomeye ayo iyohereza muri ibyo bihugu, bivuga yuko umutungo wose ubarizwa kuri Joseph Kabila ugomba kuba wafatirwa bitewe n'uko atera inkunga umutwe wa M23. Ibi ngibi amakuru y'ibanga yahishwe asohotse aka kanya avuga yuko uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi burya yateruye akavagari k'amafaranga miliyoni 350 z'amadolari ya Amerika azishyira umugabo bita Donald Trump ku meza, none aje avuga ati nyaboneka nkorera kano kantu umpanira wa mugabo aranzengereje cyane, yuko amakuru yari yakuriye avugaga yuko uyu mugabo arimo aragerageza uburyo ki ashakira ibikoresho bikomeye M23 kugira ngo noneho begura imbunda byeruye baze kuba berekeza mu mujyi wa Kisangani, bahaguruke berekeza mu mujyi wa Kinshasa, bavuga yuko bagomba gukuraho ubutegetsi bw'uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Aya makuru yasohotse nyuma yuko bamwe mu banyamabanga bakuru ba Antoine Felix Tshisekedi baje kuba bagenda bakwirahizwa noneho amagambo aza kuba cyangwa se amakuru aza kwasohoka, bivuga yuko Somambike ikomeye cyane y'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi yaje kwikanga, yafashe video cyangwa se yaje kuba itangaza amakuru akomeye cyane ivuga yuko rwose igiciro cyose cyangwa se igiciro cyose babasa kugira ngo bishyure Joseph Kabila bagitanga. Uyu mugabo bivuga yuko yashyiriweho n'impapuro zo kumuta muri yombi ya Leta ya Kinshasa, ndetse n'uwamubona ashobora kuba yamurasa akayita aca sheni. Ibi ngibi rero byaje bivuga yuko nyuma yuko Joseph Kabila Kabange uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje kubatangaza amagambo akomeye avuga yuko uwakabaye kuba hanwa ari Antoine Felix Tshisekedi Chilombo urimo agenda yica abaturage ndetse anigaruye ibyabo ku ngufu. Uyu mugabo bita Joseph Kabila yatangaje amagambo akomeye avuga yuko mu by'ukuri we nta kintu yigeze akora, cyane yuko yanatanze ubutegetsi mu mahoro nta mbaraga zabaye kugira ngo arekure ubutegetsi. Ariko mu by'ukuri umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo we bigaragara yuko rwose nta gahunda afite kuba yarekura ubutegetsi, aho ngo yashaka kweka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko uwo bakabaye kuba bahana ari umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo urimo uragenda ashyira mu kaga abaturage be, urimo uragenda agwisha ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse we n'umuryango we basahura amafaranga y'igihugu. Ibi byaje kuba bigaragara yuko nyuma yuko rwose umugabo bita Joseph Kabila yaje kuba yashyirwa ku mutwe agatubutse kagera kuri miliyoni 350 z'amadolari ya Amerika. Aya ni amafaranga menshi mu nshirame, aya ni amafaranga menshi bimwe mu bihugu bya Afurika hano aba ari ingengo y'imari yabyo, ahubwo utatinya kuvuga yuko akari akavagari k'amafaranga. Ngayo nguko rero reka tuve kuri umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi waje kuba sheta amafaranga y'akavagari kuri mugenzi we wahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, aho yaje kuba rwose atanga agafaranga kugira ngo babashe kuba bamucecekesha cyangwa se bamuzimya. Ahubwo niba bavugiye kumucecekesha harimo no kuba bamufata bakamwica kugira ngo atazongeza kuzengereza uyu mugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Yes, amakuru namwe mfite yawe ngo kamabwenga amahoro Imana kamabwengo. Niba ugeze na rubwa mbere kora like ni ingenzi, ukore subscribe kandi no kakazogera kugira ngo YouTube iduhe recommendation kandi n'amakuru yacu azagegera ahantu hose cyangwa se azajya kugeraho 5 kuri 5. Ukoresha ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu zaje bikugeraho 5 kuri 5. Kamabwengo icyumweru cyiza kandi amahoro y'Imana bane namwe muhaye muronke. Ciao ciao, nakagaruka.